Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya nih guys. Sekarang saya ada di Hatta Kopi Banda Aceh. Nah, ini kesibukan setiap malam ya di kafe ini, di kafe di Banda Aceh. Hampir setiap hari suasananya seperti ini ya. Hiruk pikuk warung kopi Banda Aceh. Welcome to Banda Aceh City Coffee Shop. Banda Aceh City is very famous for the coffee shop. So very interesting, I think, Banda Aceh City. So every night, many people go to the coffee shop. They go with the family or with friends to enjoy some coffee, to enjoy drinking some coffee and some other drinks and many kinds of food. Nah, jadi ini situasinya ya, hiruk pikuk. Jadi hampir setiap hari tidak putus-putus ini warung kopi ini. Selalu dipenuhi oleh banyak pengunjung, banyak pesanan. Kita lihat itu. Nah, ini minuman yang sudah dipesan itu banyak sekali. Nah, ini kopi susu. Ini kopi susu Pak ya. Nah, ini kopi susu. Ini abang ini barista profesional ini. Hebat ya. Yes. He is very energetic. Very energetic barista. The best barista. Look at him. He's very powerful barista, I think. Yeah. So he can do this activity until 6 hours. So every 6 hours there is a sitting time. Jadi ini ya barista profesional di Aceh. Mereka siap siaga, energik, melayani para pengunjung. Karena gerak cepat ya melayani para tamu itu. Oke, jadi itulah informasinya tentang warung kopi di Banda Aceh. Hatta Kopi Banda Aceh. Oke, begitu saja informasinya. Assalamualaikum. Ya Pak, sampai jumpa lagi.